Perezida wa Amerika Donald Trump yakiriye mu biro bye Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ejo kuwa mbere. Urugendo rwa Macron i Washington yarukoze agamije kuganira na Perezida Trump ku kibazo cy'intambara muri Ukraine no kurebera hamwe uko ibihugu byabo byombi bifata iki kibazo. N'urugendo kandi rwahuriranye nuko muri Ukraine bibukaga ko bamaze imyaka 3 bagwiriwe n'akaga k'intambara bagabweho n'Uburusiya. Mu gihe ejo kuwa mbere Ukraine yibutse imyaka 3 iri mu ntambara n'Uburusiya, hashize iminsi mike Amerika itangiye ibiganiro n'Uburusiya bigamije guhagarika iyi ntambara. Perezida wa Amerika Donald Trump yabwiye abanyamakuru ko ashyigikiye ko ingabo zo mu bihugu by'Uburayi zajya muri Ukraine zikagira uruhare nk'urw'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro mu bihe byo guhosha cyangwa guhagarika intambara. Ingabo z'ibihugu by'Iburayi zishobora kujya muri Ukraine nk'iziri mu butumwa bw'amahoro mu gihe amasezerano yabagezweho zikareba ko ibintu biri kugenda neza. Perezida Donald Trump kandi yavuze ko yiteze kwakira Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky muri iki cyumweru cyangwa igitaha, aho azashyira umukono ku masezerano azaha Amerika uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro yaho. Nzabonana na Perezida Zelensky, ashobora kuza muri iki cyumweru cyangwa igitaha gusinya amasezerano. Ibyo bikazaba ari ibintu byiza. Nishimiye kuzabonana nawe. Tuzahurira mu biro bya Perezida. Ubu turi gukora ku masezerano arenda kugera ku musozo. Perezida Trump yavuze ko ibiri gukorwa byose bishyizwemo ubwenge intambara yo muri Ukraine yarangira mu gihe cy'ibyumweru, ndetse yongeraho ko Perezida Vladimir Putin yemeye ko ingabo z'Uburayi zajya muri Ukraine nk'icyemezo gitanga icyizere cy'uko amasezerano yo guhagarika intambara azagerwaho. Nubwo hari ibyo Macron na Trump badahuza ku kibazo cy'intambara yo muri Ukraine, kugezaho Perezida Macron mu cyumweru gishize yavuze ko azabwira Trump ko atagomba kugaragara nk'umunyantege nke mu maso ha Putin, yemera ko imishyikirano ari ingenzi ariko Ukraine nayo ikayigiramo uruhare. Kugira ngo ingingo y'ibiganiro igerweho nuko hagomba kubanza kwemeza ko habayeho ihagarikwa ry'imirwano, hanyuma abanya-Ukraine nabo bakabigiramo uruhare. Ntekereza ko ibyo Perezida Trump amaze kuvuga ari ingenzi cyane. Ni ukuvuga ko agiye guhura na Perezida Zelensky vuba kugira ngo ashyire umukono kuri ayo masezerano y'amabuye y'agaciro, kandi ni n'uburyo bwo kugira uruhare rukomeye rwa Amerika. Abanyaburayi biteguye gufata inshingano zabo mu buryo butandukanye bwo gushyigikira igisirikare cya Ukraine no kwemeza ko habaho amahoro arambye. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize Perezida Trump yavuze ko Perezida Macron na Keir Starmer, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza, ari abayobozi b'ibihugu bibiri bifite intwaro kirimbuzi, ariko nta na kimwe bakoze mu kugerageza guhagarika intambara muri Ukraine muri iyi myaka 3 ishize. Ubu Perezida Macron afite intego yo kwemeza Perezida Trump ko Amerika ikwiye gukomeza gushyigikira Ukraine yubahiriza ubusugire bwayo.